et aductecum sum. Alleluia. O suisti su per me manum tuam. Alleluia, alleluia. Mirabilis facta est, scientia tua. Alleluia, alleluia. L-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kum. A warm welcome to our English-speaking members of the community. Peace be with you and a blessed Easter to you all. Ejjew fil-bidu ta' din il-Quddisa li fija nifirħu bil-fidwa tagħna fl-Għid Qaddis tal-Mulej, narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Nistqarralla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirjieti. Tija tiegħi bl-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, l-Anġel Qaddissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem.
Gloria in excelsis Deo. nitolbu. U Alla llum bibnek il-waħdin il-mewt ġiet meluba u int ftaħtinna l-bib tal-ħajja ta' dejjem. Għatina li aħna niċċelebraw il-festa solenni tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet, niġġeddu bl-ispirtu qaddis tiegħek u nqumu għad-dawl tal-ħajja bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jaxu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien Pitru qabad jitkellem u qal: Intom tafu b'dak li ġara mal-Ludija kollha, ibda mill-Galilija wara li Ġwanni kien xandar il-Mamudija. Tafu li Alla kkonsagra lil Ġesu ta' Nażaret bl-Ispirtu Santu u bil-qawwa
U kif dan Ġesu għadda jagħmel il-ġid u jfejjaq lil dawk kollha li kienu maħkuma mix-xitan. Għax Alla kien miegħu. U aħna xhud ta' dak kollu li hu għamel fl-art tal-Ludija u f'Ġerusalemm. Tawh il-mewt billi dendluh mal-ewda tas-salib. Imma Alla qajmu mill-Imwiet fit-tielet jum u għamel li hu jidher mhux lil kulħadd, imma lix-xhieda li Alla għażel minn qabel lilna li miegħu kilna u xrobna wara l-Qawmien tiegħu mill-Imwiet. Lilna ordnalna biex inxandruh lill-poplu u niġdu li dan u dak li Alla għamlu mħallef tal-ħajjin u tal-mejtin. Il-profeti kollha jiġdu għalih u jgħidu li kull min jemmen fih jaqra l-maħfra ta' dnubiet bis-saħħa ta' ismu. Il-kelma tal-Mulej. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Ħuti, ma tafux li ftit ħmira ittalla l-aġna kollha. Tnatfu mill-ħmira il-qadima ħalli tkunu aġna ġdida kif intom bla ħmira. Il-ħaruf tal-Għid tagħna li hu Kristu u maqtul. Namlu festa mhux bil-ħmira l-qadima, anqas bil-ħmira tal-qerq u tal-ħażen, imma bil-ħobs bla ħmira tas-safa u tas-sewwa. Il-kelma tal-Mulej.
Il-ħaruf tal-Għid tagħna li hu Kristu u maqtul namlu mela festa fil-Mulej. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. When the Sabbath was over, Mary Magdalene, Mary, the mother of James, and Salome bought spices so that they might go and anoint him. Very early, when the sun had risen, on the first day of the week, they came to the tomb. They were saying to one another, "Who will roll back the stone for us from the entrance to the tomb?" When they looked up, they saw that the stone had been rolled back. It was very large. On entering the tomb, they saw a young man sitting on the right side, clothed in a white robe, and they were utterly amazed. He said to them, "Do not be amazed. You seek Jesus of Nazareth, the crucified. He has been raised. He is not here. Behold the place where they laid him. But go and tell his disciples and Peter, he is going before you to Galilee. There you will see him as he told you." The word of the Lord. The Gospel of Mark is the shortest of the Gospels. It has 16 chapters and it doesn't really waste a lot of parchment. It does not include any narrative of the birth of Jesus, and it starts immediately with the announcement of the kingdom and the baptism of Jesus in the River Jordan by John the Baptist, to whom this co-cathedral is dedicated. One of the most graphic images towards the beginning of the Gospel of Mark is the constant conflict and struggle between Jesus and the devil. And one of the
most emotionally charged and dramatic moments is when a father, distressed and worried, goes to Jesus and tells him about his young man, his son, who lives in cemeteries, naked, hurting himself. Self-harm is his life. He is deaf and dumb. He is possessed by the evil one. And Jesus exorcises this young man. He frees him from the devil, from this moment of slavery, the slavery to sin and to the evil one. And his father finds the young man seated on one of the tombs, calm, ready to be reconciled to the world of grace and freedom and sanity. And towards the end of the Gospel, we're in chapter 16, the end of the Gospel of Mark, we see this image of the resurrection. 3 holy women, very devout, go with spices to the tomb of the crucified Jesus of Nazareth. The devotion is to try to hide the corruption of death by the use of perfumes and expensive spices. But they find an extraordinary surprise. There is an empty tomb, and in the tomb they see a young man sitting on the right side, clothed in a white robe. They were utterly amazed. And so the image of the young man seated on a tomb, dressed, not naked, but dressed in white, returns towards the end of the Gospel. It is a very important image. The Lord, to his death and resurrection, has overcome sin and evil. He has not been touched by the corruption of death. And through his resurrection, he frees us from slavery to deceit, from slavery to sin, from slavery to corruption. As we look at the image of the young man, we remember that on the first day of the week, the church rejoices in a newly found youthfulness. Today the church is renewed because we Christians renounce evil, slavery of sin, the devil and all his wiles and deceit. We embrace the merciful Lord who wants to embrace us, thirsts for our embrace, and we find true peace. Do not be amazed. You see Jesus of Nazareth, the crucified. You try to find him in a corrupt grave. He has been raised. He is not in the tomb. The young man continues to tell them that they need to go to his disciples and to Peter, because the Lord is going to go before them to Galilee. There they will see him as he had told them. So the image of the deaf and dumb man who hurts himself and is in the possession of the evil one changes into a young man
who is full of sanity and good news. And this is what we as community, together with Peter, want to become every day. A youthful, energetic church that is not bound to the sacristy but goes out into the world and at great cost announces the gospel of the good news and the victory of peace over hatred, of compassion over self-interest, the victory of grace over sin. Let us rejoice in this newly found reconciliation. Let us rejoice in the greatest gift of the risen Lord, the gift of his perennial peace. Credo in unum Deum. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filum Dei,
il-missier fl-imħabba tiegħu għall-bnedmin rrid li jibnu jingħata kollu kemm hu għalina u li ben obda billi talilu nnifsu u għadda mid-tbatija u l-mewt biex sar sit il-ħajja. Ejjew nitolbu lill-Ispirtu ta' Alla biex jagħtina dak li għamilna tassew u li tħinja tal-missier. Għal-Papa u għall-isqfijiet kollha tal-Knisja biex fedeltà jixxandru dejjem il-kobor tal-ħniena u l-imħabba tiegħek li deret illum fil-Qawmien ta' Kristu mill-Imwiet nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Għal dawk li għandhom is-seta fuq il-ġnus biex bl-istess umiltà ta' Kristu ikunu dejjem lesti jaqdu lil dawk afdati f'idejhom nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Għal dawk li jinsabu mjasrin minn kull xorta ta' arbit biex jisibu ħelsien ġdid fi Kristu l-xoxt nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Għazzazax biex jifmu japprezzaw iżjed l-imħabba tiegħek lejhom u s-sem li għandhom fil-ħajja tal-Knisja nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Għal dawk li huma mġarbin bid-batija biex maqudin ma' Kristu ħaj ikunu huma wkoll għajn ta' fidwa għal bnedmin kollha nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Għall mamdin ġodda biex jgħixu ħajja li tixraq li twelid ġdid li ħadu fil-mamudija nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. U Alla llum qed niċċelebraw il-Għid il-kbir ta' ibnek Sidna. Għatina li bil-qawwa tiegħu nimxu dejjem il-qudiem fit-triq tagħna lejk bi Kristu Sidna.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Qalbna mill-bija bil-feħ tal-Għid, se nofrulek mulej is-sagrifiċċju li bih il-Knisja tiegħek mod tal-aġeb titwielet mill-ġdid u tieħu l-għajxin tagħha bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżuħaj l-mulej Alla tagħna. Sewa u xira tas-sew mulej tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek. Iżda ferħ akbar inċandru f'dan il-jum li fih ġie sakrifikat Kristu il-ħaruf tal-Għid tagħna. U l-ħaruf tas-sew li neħħadnu bit tad-dinja bil-mewt tiegħu eret il-mewt tagħna u bil-Qawmien tiegħu kisbilna ħajja ġdida. Għalhekk dan il-feħ tal-Għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bilena u l-għawit tas-sema ma' setat tal-anġli jinżdulek innu ta' glorja u bla qiegħda jitennulek. Missier ħanim iċ-ċokontana nitolbuk bibnej Ġesu Kristu Sidna il-qaw birek dawn l-offerti safja u qaddisa li ġibna s-sagrifiċċju. Aħna nofruhomlok l-ewwel nett tal-Knisja tiegħek qaddisa u kattolika, għatija slim ħarisa qada u mexxija mad-dinja kollha. Flimkien mal-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, miegħi qaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli, u mal-isfijiet kollha li ħadnu jistqarru l-fidi vera u kattolika li għaddewna l-Apostli. Ftakar Mulej fil-qaddija tiegħek u f'dawn kollha li hawn madwarna għal-jom aħna nofrulek u huma wkoll joffru dan is-sagrifiċċju ta' tifħir għal-ġid tagħhom ta' qrabathom biex jiksbu l-fidwa ta' ruħhom u jaqalaw is-saħħa u s-salvazzjoni li jittamaw u ma jresqu għat-talb u t-sewqat tagħhom quddiemek Alla ta' dejjem ħaj u veru. Imseħbin mal-Knisja kollha xirka waħda ta' mħabba. Waqt li niċċelebraw il-jum qaddis tal-Qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu
fil-ġisem mill-Imwiet, inġeddu bil-qima t-tifkira tal-glorjuża dejjem Verġne Marija, Om l-istess Alla u Sidna Ġesu Kristu, tal-Arussaħa San Ġosef u tal-Apostlu l-Martri tiegħek Pietru, Pawlu, Andrija u tal-qaddisin tiegħek kollha, għal-merti u t-tarf tagħhom, ejna f'kollox u ħarisna. Il-qa nitolbuk Mulej din l-offerta tagħna u tal-familja kollha tiegħek. Nofru ilek ukoll fisem dawk li jogħġbok tnissel mill-ġdid mill-ilma u l-Ispirtu Santu u taħfrilhom dnubietom kollha. Seddaq ħajjitna fis-sliem, eħlisna mit-telfin ta' dejjem u għodna fil-merħla tal-mażulin tiegħek. Birek u Alla nitolbuk din l-offerta, għamel li tkun kollha kemm tiegħek, wettaqa qaddisa il-qaħħa biex isir għalina l-ġisem u d-dem ta' ibnek il-Aziz, Sidna Ġesu Kristu. U hawn il-lejl qabel ma bata, bħal ħobs li dejn qaddisa u mbirka tiegħu, refajneh lejn is-sema, lejk Alla missieru li tista' kollox, radlek il-ħajr, birek, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħadan il-kalċi Aziz li dejn qaddisa u mbirka tiegħu. Reġarat il-ħajr, birek, tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħek. Dan hu l-misteru tal-fidi. Mulej, inxandru bil-feħ il-Qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi il-glorja. Għalhekk Mulej aħna ministri tiegħek u l-poplu qaddis tiegħek, aħna nagħmlu dan tifkira tal-passjoni mqazza tal-istess ibnek Ġesu Kristu Sidna, tal-Qawmien tiegħu mill-Imwiet u tatluh glorjus tiegħu fis-sema, nofru lis-seb tiegħek bla tarf mill-ġid li inti stess tajtna, vittma safja, qaddisa bla teba, il-ħobs qaddis tal-ħajja ta' dejjem u l-kalċi tas-salvazzjoni bla tmiem. Ixħed fuqhom ħarsa ta' tjiba u slien, il-qaħħom bħalma oġbok tilqa' l-offerti tal-qaddej ġustijek Abel, il-sagrifiċċju ta' missierna Abraham, u sagrifiċċju li offrilek il-qassis il-kbir tiegħek Melkisedek, sagrifiċċju qaddis, vittma bla teba. Fiċċo kontana nitolbuk Alla li tista' kollox, għamel li l-anġlu qaddis tiegħek iwassalhom quddiem l-artal tiegħek fis-sema, biex aħna l-koll li nieħdu semna mill-artal u nitqarbnu bil-ġisem u d-dem imqaddes ta' ibnek, nimtlew kull barka u grazzja tas-sema. Ftakar Mulej fil-qaddejja tiegħek li telqu qabilna bis-sinjal tal-fidi li ħadu fil-Magħmudija u qegħdin jistrieħu fir-raqda tas-slim. Ħenna għalihom Mulej, u għati lilhom u lil daw kollha li jistrieħu fi Kristu il-għena, id-dawl u slim. L-inna wkoll midinbin qaddejja tiegħek li nittamaw fil-kotra tal-ħniena tiegħek, għatina sem fix-xirka tal-qaddisin apostli u martri tiegħek. Ġwanni, Stefnu, Mattija, Barnaba u tal-qaddisin tiegħek kollha. Daħħalna fil-wirt magħhom, mhux għall-merti tagħna
iżda l-ħliena u l-maħfra tiegħek bi Kristu Sidna. Bih Mulej dejjem toħloq u tqaddes dan il-ġid kollu, timlih bil-ħajja, dbirku u tqasmu lilna. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Nissierna li inti fis-Imwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Obżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fi tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk Mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. Ħatu l-paċi li xulxin. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħennin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
nitolbu bil-grazzja u t-tiba tiegħek u Alla ħares dejjem il-Knisja tiegħek li inti ġedditta bil-misteru tal-Għid u wassala fid-dawl tal-Qawmien għall-ħajja bi Kristu Sidna. Il-Mulej ma'kom. Lilkom li nġbartu għal-festa solenni tal-Għid, Alla li jista' kollox jagħtikom il-barka tiegħu, eħenna likom u jeħliskom mit-tiġrib tad-dnub. Amen. U li ġedditkom għal-ħajja ta' dejjem bil-Qawmien ta' Ibnu l-Waħdini mill-Imwiet u wettaqkom fit-tama tal-ħajja ta' dejjem. Intom li fakkartu l-passjoni tal-Mulej u issa qegħdin tifirħu bil-festa tal-Għid, taslu wkoll bil-grazzja tiegħu fil-festa tal-għena ta' dejjem fis-sema. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Item issa est, Alleluia, Alleluia.